Mapuntland 107.6 FM. Shine where you are. Qama lapho khona. Uyazi ukuthi mahleli nathi awuna choice kumele uqame kumele ushine wenze show nje ukuthi uyavuka uyageza bese masuqeda uyagcoba ke because you have to shine. Ngihleli nezinye insizwa ekhona la studio but before ngi-introducer singene ngingoma ka aka ethi Cross My Heart nengoma ka Magawula ethi Party ngakutshela ngijuluke ngibe manzi mangijayivela le number khona la emsakazweni. And khona ezinye insizwa ke ngiplome nazo khona la studio ba Stevie Dia kumnandi nje siplome kamnandi nje sigrand gents khamba kanjani sikhona bhuti singezwa kuwena nokushapha umpijama aniz introduce ke gents ngiyanibona ukuthi hayi no nintswempu kakhulu fanda khona kanjani hayi yizo ngibingelele emsakazi ngiphinde ngibingelele abalaleli emoyeni lo khulumayo inkosi yapha kwaSibiya ophuma lapha yaphansi elokishini owaziwa ngegama lika Yapha the Poet ngihamba nomfowethu la angize kumintroduce ngoba ukhona ohlele eduze introduce sikelele balaleli kuphi nakuphi la kufikela khona umsakazo lo nibingelelayo usiboniso Dumenge lika Sibo the Hidden Poet ngisuka khona lapha emakhonyeni okay tisuke emakhonyeni what's up emakhonyeni except Prazo manje anisixoxele kabanzi ngani ukuthi nobani niphumaphi yini leni yenzayo Grand Sharp uSibo the Hidden Poet njengoba bese ngishilo nje ngasekuqaleni ukuthi ngisuka lapha emakhonyeni ngenza poetry senginesikhathi ngiyenza since 2012 uthando lakhona laqala ngawo 2012 okay yeah yini le yaqala uthando le poetry Prazo ukufunda yeah ukufunda izinto kanjani mhlawumbe ama novel amanye ama poem yeah ukufunda ama novels nama poems wangikhuthaza kakhulu ukuthi nami ngibhale yeah okay and so mawukuthi uyaqala la kwama ngizothi industry poetry industry ngayibiza ngeindustry Prazo yeah industry okay mawusungena la kwi-industry ye poetry amaphi ama topic lawa ayichaza ukuthi uzungene phakathi Prazo like amaphi namanye ama topic obuwathindi mawushaya inkondlo engeke ngothinte kakhulu like usually I do poetry with peace. Oh okay yeah ngikhonze kakhulu ukuthula so yeah anything ephathelene nokuthula uzongithola khona mfana ukuthula noxola ngangeni kakhulu lapha Ladana Prazo mina ngoba sengiyachaza ukuthi ngonkosi yapha kwaSibiya owaziwa ngayapha the Poet ngikhona la eJozini phansi lapha ya elokishini ngomfana nje wenza inkondlo lo iphathula la selokishini Blome emakhoni Athapathini wena yakufaka kuyo ipoetry into engayisho nje kafushane into engenze ngaba ilomntu enguyena njengamanje uyapha the Poet ukuthi ngithema ngikhula kunezimo ebengizibone bezenzeka kukhona ukuthi into uyafisa ukuyisho mara wazi ukuthi ungayisho kanjani so kukhona ukuthi kunabantu la ngaphandle abahluleka uexpressa ama feelings zabo through ukuthi bekhulume nabanye abantu so kuba ngcono uma kuzobhala umuntu kube khona wathi usesontweni uzozwa ngathi umfundisi ukhuluma ngalento vele enze empilweni yakho so I believe ekutheni ipoetry iyahila kakhulu ipoetry iyakha umfowethu kakhuluma ngepeace ipoetry brings love and peace only akukho kunye into eseletha ebantwini uthando ukuthula sikhuza la kumele sikhuze khona siqhuqhumezela khona siphinde sikhulisa khona and so as a poet mawufika nje stage ushaya inkondlo yakho uyathola ithuba lokubona abantu besizakala ngeinkondlo oyishaya I mean ngaphendula noma ubani nje ngaphendula yeah kuyenzeka kakhulu so umehluko uyawubona nje ukuthi hayi yeah ilalo umuntu ngithintini yeah kakhulu because whenever sizophuma noma stage abantu like they want number zethu like bebonga ukuthi no yazini ayisho akusebose sabayifunela inamba nje even nabo my brothers ubakadeke lapho yeah sure umsebenzi phela bakhombisa uthando nathi sibakhombisa uthando yeah and so mfethu kusho ukuthi I'm sure abantu bayaqhamuka kini bazongitshela ukuthi eksemfethu inkondlo yakho ingisize 1 no 2 no 3 kwindawo ekanje yeah kuyenzeka example yalokho ngaba yinini nje inini akwabona into kanje lenzeka ukukhuluma
kuke kwaba khona la beku 2018 bengisafunda isikole ngenza imatric shuthi kunenkondlo engayibhala ebithi sithwele kanzima le nkondlo bekhuluma ngabantwana abahlala kanzima emakhaya abahlukumezekayo nethola ukuthi umntwana uke wa rape wayesemncane mara wangakwazi ukuthi akhulume ngakho then ngithema sengibhala wazoweza kimi wathi mfowethu khona umuntu okaxoxa istory sempilo yami ngoba lento ikhulume laphana into eyenzeka straight empilweni yami so njengamanje ngithema ngizwe inkondlo yakho ngabona ukuthi kushuthi mawukuthi umfowethu ukwazi ukubhala isimo esikanje angingedwa kulesimo uthi ngaqala ngithola ukuhila ngaphakathi kwami uthi kushuthi event eyenzakalayo okwami ukuthi ngamukele ngidlulise impilo yaqhubeka vele angikusho ukuthi uma uyipoet akumele bethu ube nenhliziyo esheshayo kuzwela ne yabo kanjani because mawuzindaba ezibhlungu kanjalo bethu uthi lento okhuluma ngayo ngingayi understand ayikufike ayikulethele inyembezi mhlawumbe uthi uyayicabanga lento uthe yazi yanzima into ngathini indlela okungifikela ngayo mina ngokwami kwangifikela ngokuthi ngakheke kwamina ngaphakathi ukuthi okay shuthi into engiyenzayo mina ngangiyibona encanyana ngabo shuthi into engiyenzayo uyakwazi ukuthinta abantu egoqona impilo zabantu lento njengobudokotela ngisho isiguli thiwa sifika senjani mele uqala ube nethemba ukuthi sengasinda mawukuthi asisinda mawukuthi asisindanga futhi akusekhona ukuphela kwempilo mele uqhubeka usize ezinye engaleze esadinga ukusindiswa ngaphandle kungathi mangasindanga esisodwa mawusethi shuthi zonke ngeyisinde yabo engathi yashumayela kanjani lutho futhi manje brother nayo experience yakho iyafana naleyo icishe ifane because I remember back in 2018 ngiyengafika la ekhaya ngabapha enye inkondo yesihloko sayo sithi benginothando ngithe mangiphuma ngangithola ama messages nama calls bathi abantu hey Boniso inkondlo yakho ikhulumile nami kakhulu ngikhuluma nje kumanje ngiyathutha and I was like sibo what have you done imizi yamadoda iyabhidlika but lokho kwanginikeza ukuthi nami shuthi abantu kulungalento engenzayo bakuthola ukuphila poetry so ingakho ngisho ngithi izinkondlo ziyaphilisa so kusho ukuthi bese uma uyipoet ukhuluma directly nezimpilo zabantu une power ngamazwi akho okushintsha impilo zabantu kakhulu ayinthusi leyo nto gents ukuthi ngezwi lami ngikwazi ukushintsha izinto la kancane akuthusi la kancane no gents mina ngiyafuna ukuzizwa izinkondlo zenu asithi kancane nje ezitolo bese siyaqhubeka nalo uhlelo lwethu yabo or kanjani yizo nokushaphu ke usahlele nathi ke mlaleli khona la on MCR 107.6 FM hleli neinsizwe zuthu ejulela kanjani ngendlela eyisimanga khona la on number 1 radio station asingene lapho ezitolo sibona ukuthi basiphatheleni khona isikhathi sethu njengamanje 29 minutes past 8 o'clock ekseni singena nje kusihloko sethu sithi indaba engaphakathi the stories inside uyazi ukuthi nama uhleli nathi sikubamba ngeitori nje kuphela itori gents kusakredi ne secret la bras so mfethu I'm sure ukuthi ke as a poet ngeke nihambe nje nilambatha ngeke nihambe ningahlomile khona inkondlo khona amazwi eniwaphethe actually kunjalo msakazi la brazo asize nawo ke jet sibone ukuthi yini lena enithanda ukuthi sizwe fanda okay isihloko senkondlo seniphathele yona namhlanje ithi ubhubhane sibhale ngenxa yalesimo esivelele umhlaba wonke jikelele coronavirus ngihamba nomfowethu uyapha the poet ngicela uyibambe uhambe nami nansi mhlola coronavirus uqedile izokungapheli kuyahlola ubulala omncane ubulala omdala ngokwabadala lena incwadi isambulo asikhuleke ningaphumi imphefumulo kepha kube nesisombululo mina lo mhlaba ngisawukhumbuli ngikhumbule emandulo sikrome phansi komthunzi welanga siphelele kumnandi kunje yasiphilela sisiphilela izifo sizilaphela kwazise phela namakhambe besesigayela umkhuhlane engawubheki ukhahlela sibamnyama thina besakhe imkhonto sivunule ngeikhumba ubuchule siyabazi ngithukile ngalo nongafuni ukulapheka ongafuni ukuphela osho kusiqeda oshaya kwasana omdala omncane ogcwalisa isibhedlela nansi indaba madoda le ndaba isiphenduka undaba mlonyeni ezweni nasezizweni zaseningizimu umhlaba wonke jikelele coronavirus covid-19 asiphephile kuya abaningi sebehaqiwe yiyo lafe lihle kakhulu lafe likaphunga nomageba noNkulunkulu ngathi akayingeni le ndaba sizoyithini nathi nale ndaba siyisizwe ake sigoqe sikhuleke sithandaze sihlangane ngamakhanda sisanitize sibambane sibambisane ngoba uma sibambisene akukho ngenzeki nalomkhuhlane ngeke singakunqobi sibamnyama phela thina besakhe imkhonto sivunule ngeikhumba ubuchule siyabazi we would fight back like we fought back in the years of cholera in the years of malaria in the years of tuberculosis and listeriosis corona awunasabelo ngaphezulu kwesipilo zethu namanje ngisasho gazi uma ngikubona ithambo ke ngihlale ngalibambi gazi
Coronavirus uqedile izwe ungapheli kuyahlola ubulala omncane ubulala omdala ngoba abadala nencwadi isambulo asikhulekeni ngaphumi imphefumulo kepha kube nesisombululo. Uyapha the poet Isaiah 26 verse 20 wozani bantu abami ingene emakameleni nizivalele iminyango niqashe ukuphazima kweso kuze kudlule ulaka ngokuba bhekana uJehova uyaphuma endaweni yakhe. Kwakuzi 20 January 2020 isikhathi kungu 8:20 ngenkathi kungena izindaba bethi kunesifo esifikile kuthiwa iCoronavirus lesifo kuthiwa sinanazi sihlasela indoda nasihlasela indodakazi kuthiwa ukuhlula amadoda kuyabikwa mina angisazi ngoba nawo amadoda sehlulekile basele bodwana abafazi imndeni eminingi igcola abafelokazi maAfrika umhlaba wokuhamba phezulu kwegazi bayakhuluma abaprofeti bathi izono zethu zesihlukanisile noNkulunkulu nginyukele entabeni ngiquqa ngedolo ngijonga phezulu lapho uncedo lwami livela khona woThixo omkhululi uzosikhumbula embusweni ezulu lakho le ndaba seyihlule siguqe emasontweni siphosa amathambo esangomeni isiyo sonke sidunguze bumnyameni asazi senzeni kwazi kwanzima emhlabeni kucima izibani kuphela nomhlakani umhlaba wonke ugobisa amakhanda umemeza wena ngonyama kaJuda yanqoba uSathane emasimi ngakuwe sonqotshwa ngubani ngenelela baba usindise kulolu bhubhane ngoba izwe libi abanye bagxeka abaholi bezwe bakhohliwe ukuthi akusilutho kulimala kwenyama kunokuhamba komphefumulo Thixo ehlisa ulaka Thixo susa ukudideka ezinqolweni zethu Thixo sikhanyisele indlela maAfrika amahle masibambane nisithobele imithetho yabaphathi bezwe ngoba uma sibambisene lolubhubhane sonqoba Nkosi thela umusa phezulu kwabantwana bakho nguyapha the poet kanye no Sbuda Hayden poet. Yo, anyakhuluma gents. Yeah. Anyakhuluma gents. So I mean, mangilalela lenkondlweni ngizwa a lot of ama reference eBhayibhelini. Yebo but. Inkondlo ziningi kanjalo ben. Isikhathi esiningi makuzi inkondlo esifuna ukuthi zihambe kangawuthi izothinta impilo zabantu nemphefumulo yabantu siye sibe nakho ukuthi sizolanda amakhothi lapha eBhayibhelini ngoba iyona ncwadi esakhayo yadala ukuthi sakhe singabantu emhlabeni. Yo. And so angibuze ke mhlambe umbuzo uthanda ukubadayisi kancane when it comes to abantu mhlambe abangakholwa ngisungibuka kabi brother. Kodwa when it comes to abantu abangakholwa do they find ukuthi bayasizakala when it comes to ama reference kanjalo? Uqala ngicacise nje ngizowuphendula umbuzo wakho. Uqala ngicacise lenkondlo esiqeda ukuyihaya njengamanje ethi ubhubhane. Uma ungathi ayibheka idalelo phezulu kwendawo ezimbili khona itradition kube khona ireligion. Kangaka ukuthi umuntu okholwayo uyayithola indawo kulenkondlo. Nomuntu ongakholwa ukholelwa mhlawumbe lapha kubantu abaphansi naye futhi uyayithola indawo kulenkondlo. Word no ngiyafrustana ke manje manje singi-understand 100%. Alright gents, ikhona mhlawumbe enye inkondlo enhlome ngayo ngifuna ukuthi nje siyiswe khona la emsakazweni. Inkondlo zikhona khathala mina no mina ngisafuna ukuzwa inkondlo. Kushuthi njengamanje into esasizoyenza kunenkondlo esoqala usithanda ukuxolisa kuyona kubalaleli engazi ukuthi abaningi bebeyilindele ethi lo yamama engayenza nayo umfowethu lo Sbuda Hayden poet okuyinkondlo ethandwa impela kakhulu so okwanamhlanje into esoyixolisela ukuthi asikwazanga ukuyiphatha mara kuzothi next time masiza la emsakazweni MCR size sesibaphathele yona sibadilivele yona namhlanje kube nenkinga ezincanyana ezenza ukuthi sigcine sibaphathela ubhubhane so ngokwenhlelo zethu njengamanje since sibaphile ubhubhane sekuzoba ukuthi njengoyapha the poet ngiartist elibuye libe solo uSbuda Hayden poet ubuye besolo so ngoba sesishayile iduo sesoshaya ama solo manje uthi ushaya isolo ngishaya isolo then yebo no asizi solo chance. Okay athi bathathe izothanda ukujula kakhulu lengizonipha yona njengamanje isihloko sayo sithi wathi uzobuya. Okay ibambeke wathi uzobuya ngale nkondla ngifuna ukujula kuphela isimo esingiphoqayo nalomthwalo semahlombo uyangidlula uyangisinda angifuna ukuqamba amanga nayizola ngilalanga ngicabanga kunzima ukuphila ngaphandle kwakho kuyacaca nale finde salibopha bengithi awusoze waliqaqa nami lo mucu ngiyawuqaqa ngoba ngisazi ngifela mapha amacala noma ngifela lesithembiso wangifumbathisa zona mhla uthatha umthwalo wakho ungishiye uhamba ngiyaxolisa ukuthi isandla sakhe angizange ngasibamba ngangiphethe kabi ngangiphethe amaphupho nesifisa zalolu thande bezizama ukulakha kodwa ngiyakhumbula ihage sayicosha phambi kontanga besifela umona ngizibiza ngesoka ngingafune umuntu ozongitshela uwena obungibiza
ngibiza ngisabele imfula ngiwela kwena ngisifikela akithi inhliziyo yami busuyithethe mihla namalanga ngiyibona entendeni isandla sakho iphethe uyifumbethe uyifudumeza bheka namhlanje ngiselengedwa ngiqoqudwa ngumzwangedwa waze wangiphoqa ngalindelanga bese ngithi ngikuzuzile uzoba nami ebuhleni nasebubini kuze kube sekugcineni kade ngiyasikhohlisa nje basazongiphuca iqathe emlonyeni uhamba sakaliqedi bayangibuza bathi uphi lobo sichomela ngaye emabheshini uphi lobo sichomela ngaye emaklabhini emaphathini isipendelo zidlo gageni phela kukho soka ladla kahle izibanga isikhala bomkhaya nize ngixole ngesimemo benginethemba lokuthi izoshaya ngivusa umuzika baba bese ngithi ngimtholile umaqondana kanti siqondana ngokuqonda uthando sikhulisane sakhana njengamajuba sife silahlane uhambile wangishaya nesithombe emqondweni ubuhlungu enhlizweni amanzi emadolweni imizwa yami uyikhuthuzile ngoba ngisakwazi ukuthanda umunye umuntu ngendlela ebengikuthanda ngayo wena bengikuthanda wengane encane kanye nje qhakaza ukudlula ilanga sekuphele namalanga nomalanga kuloluthando ngipheka ngithulula ngikhala ngisithulisa nginethemba lokuthi uzobuya hayi le nyembezi ngiyasula luthando ngiyathula kweyami inhliziyo liyasinda khumbula wahamba wathi uzobuya wakushiya ngibambelele esithembisweni kunzima ke kudedela uMhliziyo sasemathandweni uSibu the hidden poet. My gosh. My gosh. Awusixoxele kancane ngale nkondlo Praza awusibeke esithombeni wawucabanga nje sasikhiphani la uyibhala no la mafika kumina ufihlile utho ke Praza mina ngikubuza nalokho ungafuni ukubuza sure sitshela njenge artist like ngiyayithanda like ukukhombisa i-creativity yeah this poem ngayibuilda from scratch okay ngathi ngiyibhala then ngaziswa abanye abafowethu ngayifaka inkundleni zokuxhumana and I was so amazed ukuthi khona abantu abanga relate kuyona okay because mina it's not something eyenzeka kumina it's something nje ngayicabanga then ngayibeka ephepheni so we storyteller kahle yeah ngasho kanjalo word all right hleli ne storyteller khona la your number 1 radio station MCR 107.6 FM Prazo usengivele ngishaya nje ama solo sometimes yeah sipusha ngama solo manje Prazo awusithatha usibeke mina njengamanje inkondlo ngizobethulela nabalaleli bomsakazo iMCR 107.6 inkondlo entshasha engiyikhiphe izolo okungijabulisela uyikhipha kwami ngoba bakhombisa uyithakasela abantu nama downloads ngibona ukuthi agijima kakhulu so ngibona ukuthi ngcono ngibaphe yona ngibabusise ngayo ukuthi nobe ngakayizwa azafisa ukuyizwa ukuthi agijima uyidownloada khona manje inkondlo engiyiphethe la ithi Mahadebe angibele phekwayo makwenzeka ningidinga ningayi lapha ya house 272 la ngazi ngihlala khona njengamanje angikho khona mina ngisemathandweni okay igama nguyapha the poets of course isibongo uSibiya 207 is the code dedication isibatshazo sasejozini I'm talking about usinendlela Hadebe lalela ukuthi ngachameka kanjani ngizokuchazela kodwa nawe siyosibonela mhla usibonela la ngikhuluma ngeQueen of Paris with shining lips ravishing hips shining body the dark in my iris ngaqala ukuyibona ngihambele diet tamaris kwaxega amadolo ngafila ntekenteke ngafunga ngathi lenge ngiyeke lapho mangiyibona ngivele ngimamatheka amehla agcwala uthando ngaze ungihleke jikeleza ingqondo yami ngivele ngidideke kuvaleke nendlebe mangibona lezi ndebe zamahadebe ngashona kuye ngathi bekhuluma qotho kuyintshebe mina nginothando lwakho sinenhlahla ngeke ngihlebe ngichazwa le walk yakho nesimali sakho shining like a diamond anginandaba nasiba ugold manje ngahlala nawe phansi sakha ibond phebe like family bonds awushake mama let me see your future phela wena mangathiwa silanda abantu abahle cha wena ngeke sikulande angithi wena uyibo buhle loboqobo lwabo labantu abahle kuyomela sibahlanganise bonke kuze kuphume wena phuma la ngasikothe uthando lwakho lungivala amehlo phela mina manginawe sesengiphelela amanye amantombazane ngiwathatha njengodade wethu nje yewethu mangikubona ngivele ngimamatheka amehla agcwala uthando ngaze ungihleke jikeleza ingqondo yami ngivele ngidideke kuvaleke nendlebe mangibona lezi ndebe zakho Mahadebe sebe ukhuluma qotho kuyintshebe mina nginothando lwakho sinenhlahla ngeke ngihlebe phela wena mamatheka umhlaba unyawo mawulibeka lokho kumamatheka gquma inhliziyo mawuhleka lo voice engena kamnandi emadlebeni nami imizwi yathinteka asambe baby siye ekhaya mina ngizowasha wena uzopheka abazali bami bengihlale ngibakhola mabethi ngilosa iseke emhlabeni until ngibone wena ukube mina ngaba yitekisi kwakuzoba wena kuphela umgibelwayo cause mina ngigcwala ngawe nganede ukubona ngatshela abangani bami ngathi I don't know why but I think I just saw my wife or my wife to be or whatever it is mangathiwa ngibeka ama alphabets ngendlela yami ngingabeka u no I ndawonye so that you and I can be together mangikubona ngivele ngimamatheka amehla agcwala uthando ngaze ungihleke jikeleza ingqondo yami ngivele ngidideke kuvaleke nendlebe mangibona lezi ndebe zakho Mahadebe sebe ukhuluma qotho kuyintshebe mina nginothando lwakho sinenhlahla ngeke ngikuhlebe I love you sweetheart mina nguyapha the poet What?
kube ngiyakwazi ukure-arrange ama-alphabets bengizothatha you ngimfake eduze kwa-I so that you and I could be together, baby. Exactly. What? Abrazo manje bese le Shandisi le ivukapi isukapi le Shandisi. Come on now. Ngizothi njenge-artist umfowethu uyakhuluma nge-creativity. Yeah. If you're an artist kumele ube creative, ukwazi ukudlala ngengqondo zabantu, ukwazi ukudlala ngamagama, ukwazi ukubathinta abantu. Ngiyadlala ngamagama, Chance. Yeah. Ukwazi ukubathinta abantu ngendlela umuntu abengayilindelanga ukuthi ungamthinta ngayo. Uyabona mangisasho ukuthi ngingabeka uYuno ayadidethe ama-alphabets ahlangana phi, then ngibuya ngizokutshela so that mina nawe uyabo simple. What? Oh, you chilling here on MCR 107.6 FM. Now you and I have got to be together, baby. Oh, come on now. Manje Chance, mhlawumbe nitholakala kuphi ke Facebook, online, Twitter, WhatsApp. Yeah, usbo the Hidden Poets. Ngikhona Facebook, ngine fan page. It's Bo the Hidden Poets. Ngikhona ku Twitter. You can follow me. It's Bo the Hidden Poets. Even on WhatsApp. Ngiyatholakala. Ngicela ukhiphe iphetini njengamanje. Thathe nayi number 060 780 3945. Ngiphinde 060 780 3945. Ngiyatholakala kuleyo nombolo. Khona Facebook, WhatsApp, Twitter. Ngiyabonga. Word. Brazo. Mina njengoyapha the poet la ngathi ngitholakala khona ku Facebook ibenginayo i-fan page mara kamanje isasenenkinga kancane, so okay, uma ungena ku Facebook uyakhona ukusearcha uyapha the poet, uzombona uyapha the poet Sibiya ila ngitholakala khona ku Facebook. Then mawuza ngala ku WhatsApp ngitholakala at 079 371 9393. Ngiyiphinde 079 371 9393. Kuphinde kube uthi njenge-artist ke sibe nenamba ehlukene kwesinye isikhathi. Uma ufuna ama-calls, ama-SMS nantontoni ukhuluma into esheshayo, ungithola lapha ya ku 081 841 8809. 081 841 8809. Word. Khona kunye ngikhohliwe. Ama-visuals, ama-videos. We do ama-videos, visualizer i-poetry. Ungathola ku YouTube. Ngikhona it's both the Hidden Poets. Umfowethu ethi yapha the Poet SA, and then usithole nalapha ku-Zwide Media on YouTube. Yeah. Sure. So ngitshela ukuthi nje ngizovela ku YouTube khona manje. Shout out to YouTube over there. What's up? It's your boy Mac Mangetha. No, I'm gonna advertise up and ngadila. So Chance, any last words before mhlawumbe ngikhwanje ngene indlela? Mina ngikuthula on behalf of mina uyapha the poet and on behalf of umfowethu Sbo the Hidden Poets ukuthi uthando selitholayo kubantu lukhulu kakhulu, okuyikuthi njengoba siqhubeka sisebenza ngenxa yalo uthando labantu. Kunzima ukuthi ungenza into ubone ukuthi abantu abayi-appreciate, mara thina izinga esisekulona njengamanje silibona kuseyizinga elisephansi for thina mas compare la isifuna ukuricha khona. Okay. So into esicela ebantwini ukuthi baqhubeke basiphe uthando, siyalithola uthando kakhulu njengoba besho ukuthi na YouTube siyatholakala, sike safaka even though kuyi cover page yayo lenkondlo engiyakhuluma ngathi lo mama siyithola sigijema ko 13k wama views. Oh, wow. Okuyinto rare for abantu abanjenganathi ukuthi sisephansi kanje, mara uthando sethola abantu lukhulu kakhulu. Sicela abantu baqhubeke basisupport njalo, sizoqhubeka nathi sibapha umsebenzi omuhle. Basazi kazange wathiwa siyaba disappointa each and every time asikhipha umsebenzi siyokhipha kube mnandi. And into engithanda ukuyicela kubantu ukuyigcizelela ukuthi kunzima ukuthi njenge-artist uzongena e-studio ukhipha imaro record uphinde ubuye uzothenga idatha ubasendele nge-WhatsApp. Bafethu inkondla kuyona into ethatha u50 MB ma uyi-downloader. Isikhathi esiningi kuba less than 10 MB, so masikhipha umsebenzi sicela uqhubeke nisiphe uthando no-download njalo, so qhubeka nisiphe lento enifuna ukuthi siniphe yona. Ama-link ahlezi ekhona ngaso sonke isikhathi. So abantu bafuna ukuthi nibasendele. Bafuna sibasendele. No guys, please mawulalele umsakazo lona MCR, please. I-artist yakho mayikushayela into ecokeme kakhulu, please spend the time, spend the money, thenga idatha, udownload ama-link akhona ama-gents ayasho lana. Gents, thank you very much ukuthi nishayele around and then phinde nibuye. I know kubonga thina. Don't be strangers like MCR niyayazi indlela mosebhekela ekhaya na. So buya ngoba nabalaleli sesibakolota ukuthi vele sibuye sobapha lelo yabama sikhulume ngayo. Yayibole. Manje so babona ngekudala nje la ekhaya. No, go sharp. Gents, thank you very much.
Mlalelo sahleli khona nathi la ku MCR 107.6 FM Shine where you are qama lapho ukhona uyazwela ke nawe ukuthi I'm chilling with some two very talented young men khona lana bashayela inkondlo bathe bangipromisile ukuthi bazophinde bashaya around babuye khona lana emsakazweni khona nje bazokushayela nje into ecokeme inkondlo ethule ethe cwaka ozoyi enjoy khona la emsakazweni isikhathi sethu njengamanje 49 minutes past 8 o'clock ekseni or rather 11 minutes kuze kushaye yena 9 o'clock kumbule emlaleli ukuthi uSakhile uyeza baba umkhabelo uyeza Xasimende izosiphathela uhlelo khona lana uthe ngibuza ukuthi ukhona umuntu ngakini omaziyo ophila nokukhubazeka kodwa still okwazi ukwenza izinto ezinhle emphakathini usithumele nje ku SMS line yethu khona la emsakazweni